Nako ke a rona ya lenaneo la tseba ka makala ke a amohela mohi wa television ya Lesotho ke nna Mama Molapo ka jeno re tlile le lekala la molao le toka mme ke hlakise hore ke tla boela ke ipheta hape tabena hore lenaneo lena la rona selemong sena sa ditjhelete re batla ho bua ka dikatleo tseo makala a ntseng a di fihlela hobane matsoho ho sebetsa a dutlang mme le sena tseo re di fihletse ho molemo hore re di bue e le yona mokgwa o kenya motshofane ho ba hlanka ba mmuso le hore Basotho ba tsebe hore ka nnete re ntse re ba sebeletsa ka re ho rona re na le mme Malisawana go tloa ofising ya diphatlalatso hona le ka lena la molao le toka mme o tsamaya le Ntate Pheko ka lefapheng la Lesotho Correctional Service ke kopa ho lamela Ntate le mme ke kopa le dumedise babuhi ba television ya Lesotho ga le dumedisa babuhi ba television ya Lesotho tsatsing la ka jeno mme Malisawana le Ntate Pheko le tlile le tshwere lefu la ditaba tsa ka mona ka mo le ntseng le sebeletsa Basotho le ka hona teng mme ka hara ditaba tse le bua ka tsona dikatlao tsa lona di itshitlehile ditabeng tsena tsa tlhahiso ya meroho ka mane ka LCS re boetse hape re hlahisa ditene ka mono re boetse hape re entse leano le tsamaisang ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa LCS ka mona ka ofising ya Registrar General teng re ile ra ba le mmoka o neng o tshetshetha ditaba tse amanang le mahlale le boqapi ke tjhoba ke re boqapi ba nje se kwa sena sa re sa ka nako tse ding bana hona ba itse ke intellectual property jwale hape le taba ya ho pharalatsa ofisi ena ya legal aid hore fihlele diterekeng mane re boetse hape ho ile ho ba le ntlafatso tabeng ya ho leka ho lokisa tsela eo di case ka mane ka mahotleng a rona di tsamayang ka teng la bona la ihlile re na le backlog e ngata haholo ditabeng tsa rona ka mona ka mahotleng mme re o so re khatsetsa hore na hana re se re lokisitse ha kae ho thata bono ebe ba le maobane ke kopa mme re qale pele ka moka ona o rile ga ba lona wa ditaba tse amanang le qapi ke a leboha mme le bitso la ka ke Malisawana Mohale go hlaga lefapheng la diphatlalatso ka lekaleng la molao le toka jwalo ka ha o se o boletse mme ke hlalosa hore ka kgwedi yane ya October fihletse di 1 tsa November re bile le mmoka o moholo haholo o bitsitsweng the 48th Council of the Administrative Council of Aripo ena ke hlalosa hore ke mokgatlo wa rona o rileng setho tlasa ditaba tsa boqapi Afrika ena e ka borwa ke bontsha hore mmoka ona ho bile teng dinaha tse 27 mme sepheo ene e le hore dinaha tsena tlo tla dithekelana ka malebela le o tla ithuta boemo ba boqapi ka hara naha ya Lesotho e le moelelo wa ho tla hore qetellong re tlo fumana hona ebe re tla fumana dintlafatso tsa mofuta ofeng mme ke bontsha hore mmoka ona ebile mmoka o bileng le taba tse matlafetseng haholo hobane qetellong ya ona diqholotso tse re tobileng e le ofisi ke tsa ho hloka taba tsa dithupelo tse ntlafetseng ke taba tsa ho lokisa hore taba tsa rona di tsebahatsa marangrang jwale ka mora mmoka ono ho seng ho sontso ho etsahala ke hore ditaba tsa dithupelo di se di le pharaletse haholo ke bontsha hore ka lefapheng lane la bophatlalatsi la ka re bile le thupelo dibekeng tse fetileng hodima taba tsa hore na re ka sebedisa marangrang jwang le taba tsa ho etsa di-communication strategy mokgwa o re buang le batho ba rona e leng di-stakeholder tse ka ntle le tse ka ntle hore na re fapanyetsana jwang ditabeng tsa hore tshebetso e tle yanele ke bontsha hore thupelo eno e bile bohlokwa haholo mme e le tlasa moka o le bileng teng e le hore
fa thupelo e matla e matlafetseng hona tjena re se re tseba hore ebe marangrang a bohlokwa jwang ditabeng tsa boqapi re se re tseba hore na Facebook re tlo e sebedisa jwang, Twitter re tlo e sebedisa jwang le mefuta e meng hape ho tsamaisa taba tsa boqapi. Mme ke bontsha hore ntle le moo diagente tsa rona di sentse di tsamaya dinaheng tse fapakaneng di fumana dithupelo hodima hore na ditaba tsena tsa matshwao a kgwebo, ditaba tsa mekgabiso, ditaba tsa mekgatlo ebe di ka sebetsana ka tsela ya mofuta ofeng. Mme ke bontsha hore seemo se seng le se seng mokgatlo ona wa rona o bitswang ARIPO o tsamaya dinaheng tse fapaneng, mme re le ra ikutlwa e le tlotla e kgolo haholo re be Lesotho re bile le monyetla wa taba tsena. Mme ke bontsha hore re le ofisi ke tabatabelo ya rona hore re qeteletse re ikemetse, ha re ikemetse go bolela hore re tla tswa ka hare ho mmuso ke nngwe ya maano a rona maholo sentse re tharakella hona moo. Mme ke bontsha hore ka ho kgethelwa bo dinaha tse ka reng mo Namibia di se di tswile ka hara mmuso haholo, mme re le Lesotho re na le setswalle se matla sa hore re tlo fumana dithupelo tsa phapenyetsano ho tswa ho setsi sena se Namibia hore na ebe bona ba sebeditse jwang ho fihlela mona mo ba teng. Re fetele mokgahlelong wa rona wa boraro wa dikatleho tsa ofisi ya hao mme e leng mane mo re buang ka patlo ya nama maikutlo ya mang ditaba tsa batshwaruwa. O go re jwetse hore na hana keng e la etsa hore le batle le etse mosebetsi ona ba fumana maikutlo le hore na ne ka ditaba tsa mofuta ofeng mme le tswalletse namane jwang. Ke a leboha mme ke bontsha hore ka kgwedi ya Mei ka di 13 ho fihlelletse ka September ho ile ha ba le taba e bitswang ho etsa dipatlisiso ka ditaba tse neng di etsahala ka setsing sa rona sa correctional services. Mme ke bontsha hore ditaba tsena di ile tsa etsahala jwalo hobane ho la ba le mofu ya hlahelang ka monono, mme re le lekala re le ra bona hore bohlokwa re ke re etse boithuto ba hore na ebe se bakang mafu ana ebe se bakang tlhokofatso ya batshwaruwa ke fe. Mme ke bontsha hore ho la ba le di-commissioner tse neng di ikemetse, mmuso o ile a tlhonya di-commissioner tse neng di ikemetse, mme ditaba tsena di ile tsa beuwa pepenene ka senkgwetjhe kapa ka senyesemane re ka re di ne di hlaha marangrang a television ya Lesotho. Mosotho e mong le mong a hae a ka ntle le ka hare ho naha o na tseba ho di bona, mme ile ba taba tsena le bona le tswa haholo mme hobane ha ke bua fela ke mapaki a 198 a nkuwe. Mapakeng ana ho kenyeletswa batshwaruwa e leng di-inmates, ho kenyeletswa di-correctional officers, di-ofisiri tsa tlhabollo, ho kenyeletswa le baokamedi ba baholo. E hlile ho ne ho putukanwa ka mono haholo ha ditaba tsena tse di etsahala. Di-correctional officers tsena ne di tswa Masero ha di fana ka bopaki, ba bang ba tswa diterekeng. Jwale e nngwe hape e ileng ya bonahala taba tsena di na le ponaletso hore ho ne ho sebedisitswe setshwantsho sa CCTV. Ditaba tsena di bontshuwe mane ha ba mohlala ho thwe na o la ka o tla mofu bokantswako ebe ke re ha ke so ka ba ke motla ebe ho thwe ke manyeo ebe taba tseno kaofela di tla bontsha. Empa le ha ho le jwalo re santsane re emetse raporoto ya mapomela hobane ho nka bopaki bono ebile taba e telele haholo, mme taba tsa tsamaiso ya ka setsing re ithutile tsona haholo ka hare, ra ithuta le dibaka tsa ka mono haholo. Re ne re ile ra ithuta hore na ha o thwe mohlomong dibaka tsa ka mono bolelwang, ra ithuta le tsela eo phelwang ka yona ka mono. Mme re le batho molaetsa o go fumanang ke hore dihlebetsi tsa tlhabollo ke ditaba tse teng. Batho ba yang ka mono ha ba e fela hobane ne le ditlodi tsa molao, ka dinako tse ding ba hloka tlhabollo e matla hore taba tseno ba di fete. Mme ke bontsha hore mosebetsi ona o ne etsahala ka matla letsatsi le letsatsi ho tloha ka 8
fihleletse ka 5 fihlile le mosebetsi o matla mme le di commissioner di le tsa bona hore di nka maikutlo a motho e mong le mong mme ke bontsha ha ke so bone mosebetsi o ne o hlakile ha ka lona le bona letso ha ka hobane haeba no botswa pakileng ona botswa ditaba tse hlakileng a itlhalosa mme re lebeletse ka thase le kgolo hore na ebe raporoto e tlotla e re tshwarela ha e tswa mme hona tjena o ntse o sebetsana le hore e ngolwe mme hang ha e phethetswe re tla hlaela re fe Basotho mme re dumela e tla ba tokomane ya Basotho eo ba iphumanelang yona eo ba e sebedisang molemong wa bona mme ke tshwaile fela ka hore ditaba tse ntse etsaetseng ka monne e tla ba thuto ho rona bohle ho taba tsa tlhokofatso ya ditokelo tsa botho ka ho ba hlaisa dikotsi ka ho ba buisa dipuo tse sa nepahalang ke ditaba tse molao o sa di emeleng ho ha mona taba tsa hao ko go Masawana ke taba tseo Mosotho a itleng a di bona ha se pale ya go ba re nere re bone ha ho ntse ho etswa mosebetsi ono mme hle re se re lebeletse ka tshepo ho fumana hona ebe raporoto ya moshwelella e tle re buthetse taba tsa mofuta ofeng re fetele ho ena ya qholotso ena di nyewe tse sa tse bonahalang di tsamaya botle ka mane ka makgotleng mme ho bonahala ekare lekala la haeno mme le itsitsintse ha utlwa ditabeng tsena ke kopa ko aola le rona hore na se le itsitsintse ha kae mme se le khathile tema e kae ke le wa mme ke hlalosa hore re le ditsitsena tsa toka re lebidile re sebetsa ko re taba tsa rona ke nelehetsa e tla ba mapolesa e be botjhutjhisi e be makgotla e be le correctional service wa bona ka ofela tsona ha di le nne e be re kenyeletsa le taba tsa bo ombudsman le DCO ka ofela ke lo ke sebetsa ka mmo jwale re le ba fumana hore taba ena ntse o thwe hona le di case ya tsamaya makgotleng hona le sisitheo la hore di tsamaye re le ratla mo dula fatshe ga re le mafaphana ka ofela ga ba mmo ga itsa go kanyana phiri ga phoga le fitla ona ebe re ka etsa bang hore taba tsena na di ske tsa fihla di sa moele setjhabeng hobane kana go motla notho ke ofisi ya DPP di ha ke makgotla di ha mme o ile wa tshwarwa dikopano tse bitswang Lesotho Justice Coordination Forum di mokentso nana mme ke mo go ntsong ba le tswelo pele bona ebe taba tsa ntlafatso di jwang mme ke nana hona le Mosotho wa bona hore hlile di case di batla di tsamaya haholo ka makgotleng ka mane jwale ke ditaba tse etswang mohlomong ka dikotara mo le mo wa dula fatshe wa shejwa bona ebe nako e fetileng re ile ga sebetsa jwang ebe ho ya pele re tla itekola jwang mme taba ena e qala ho etsala nala menyama hamme ke taba e bohlokwa haholo e re thusang haholo hobane beng ba rona ha ba tswa mono ba ikarabelang ba fihla ba kenya taba tsena tshebetsong mme ke a gola le hona tsena di case wa di bona hore tjhe hona tjena batho hle di batla di tsamaya le ha o ntsona le sisithao but ke empa ke morero wa rona hore go qetelletse ho tsamaya dintho di ntse di loka jwale ho tla shebisana le taba tse ding ka mono na le taba tsa bodibili e ka ba ditaba tse ka sebetsang jwang ho latela melao ya teng e hlile ho bua ditaba tse ngata haholo ke dumela hore ka lefapheng la hao mme Masawana se re batla re khathile le re kena ho ntate Pheko ka mona ka LCS ditaba tsena tsa tlhahiso ya meroho tata Pheko ho bonahala ka mane ka nnete mohoma o kene temeng le hlahisa le dijo ka mono ha ona nna ke le motho wa nexana hane le hore ka toronko re be re ba ka taba ya ho hlahisa meroho le ho hlahisa diteng ke kopa gore ko thathulo ka tsona ntate hore na le sebetsa ha kae mme le sebetsa jwang ditabeng tsena ke a re wa mme ke o so nthabetse mme Pheko ndo ba le biswa ke nnete mme re hlahisa
e se meroho fela le dijothollo ka di hlahisa le ba di tsa tlhabollo ba tshwaro lebaka le legolo mme la gore re hlahise ke hoba rena re dula le batho re dula le batho nako yohle mme motho a leng teng o tlameha hore a je le melao ya matjhaba le melao e re tsamaisang fela ke tokelo ya mantlha go motho ya hore a be le dijo mme batho bana ba go dula le bona ka mona jwang le jwang ba tlameha hore ba je mme hore motho a je nnete ke go tlameha hore a tshwarise matsoho mosebetsi wa rona mme o moholoholo mme re hlahisa le katleho tabeng ke hore selemong sona sena sa ho feta fela ke tla bua ka sona fela re atleile hore re ba ditse ya tlhabollo wa tshwarwa naha ka kakaretso re hlahise ye re ke bua ka ya meroho fela hona jwale re atleile hore re hlahise moroho re ka nnete o batlile hore a ne le bolele ba selemo ka meroho fapana ke go tla balwa le hlabula go belo wa maria jolo jolo empa re atleile hore re be le di moroho o tsibileng hore ka nnete hore last selemo kaofela ke a kgola re ne re na le selemo sena se fetile gona re tlaisitse dihloho tsa di-cabbage tse ka bang 50,000 plus taba eno ha e ka la e le jwalo fela e se go bona ke katleho e kgolo haholo hoba ha e ka la e ba jwalo fela e se ere ka nnete re tlo re ja selemo seno kaofela re la je re shebana le tse ding mohlomong papa le tse ding ba dijelello le tsena tse ding tsona tlabile hona teng le ha o le jwalo mme a se di-station tsohle tse atleileng hore re hlahise jwalo ke gore ke a qholotsonyana e nyane re ba tloga o le tjena ebe station se sene se semponyane se re file 20,000 pele ka tabe re tseba hore fitile empa la ho le jwalo ka nnete re ikotla sefuku haholo hore selemong sena se fetileng tabeng ena ya production ka nnete re atleile haholo re batlile re theola budget haholo ka taba eno mme e re tabisitse haholo jwale dihloho tse di ntshitseng tsa dikotlwana tsa cabbage ke tsa lona le batho ba le bona ka moo kapa le wela hape le di rekisa ke a leboha mme e bohlokwa haholo potso ena e re thusa le hore re rekise e re thusa hore re rekise ba le tla no be sa place ya kere le bile mofuta ona wa dijo nnete ke hore ke dijo tse tlamehang hore di jwe di fete a ba se di ka senyeya wa sa batho ba tseno re na le portion e nyane haholo ka nnete ra tlile mo e rekisa taba ena ena o rekisa fela ya re thusa le yona hore re tsebe hore re lapela peletse tse ding tsa ditlhopho tsa batshwaruwa hore bophelo bo nne bo tsebe go tswela pele empa ka nnete ha di a bangata haholo tse re di rekisitseng empa sepheo se seholoholo ke hore re tle re je re tsebe go rebele re le business mme ke bona ka re ka mokgwa wa sheba ditaba ka teng ke taba e kana nya tseba hore e sale ha re ntse re ya pele okay that ha ke no ho yena ya tlhaiso ya diteng hore na jwale yona hana re ke no ka ga yona re ntse re sebetsa jang e ra tleitse ho le bokae ke a lewa mme ke kgona ke tle re boele re bontshe ba mohi hore taba e go le etsang hore re hlahise ke taba ena re nka le hore na bikarabelo ba rona re le Lesotho Correctional Service la di ofeng go motshwaro e bua haholo taba eno mosebetsi wa rona moholo ke wa hore ka boloke motshwaruwa sebakeng se la bolokehile ebile se le paka se motho a tsebang go a phela o sona bua le mothatu mo go latelang ke hore a hlaka mohlabolle re ba hlabolle go mohlabolle jwale tla ga mohlabollo se re tseba hore re mo pusetse setjhabeng e le motho a fetile a bileng a tseba go tlhaisisa taba ena ka ba yona jwale e re re tlameha hore re be le ntho tse sepheo se ntse le tsana sa self sufficiency sepheo se bo ha re entse taba tsena jwale re tseba hore motho ena enwa ha re mo beile mona e le manane tlhabollo a rona ka mo fe dithuto tsena tse ka rang di-vocational mohlomong le tseo motho a tlileng a dulang ka pela desk e le hore a ithute 1+1 e tla etsa 2 jalo jwalo ke ntho tse re ka hore di ese enana ya ditene ka kotlologo e ntse na le qholoso ka hore re batla ke tle Lesotho kaofela e se le Lesotho kaofela mpa molemo wena o moholo go dikona ena e senyetsa ke a hore ba falta skill ke a pele mme a mo file skill seo go tla tswa ditsintsha tlhabolla ba tshwa go ene motho a fapane a tsebang ho ha tloa mona re lo a lo batlana le hona motšhini o fokoma a ka o fumana jwang nya fokoma ho feta hore a lo boela wela tlolonyane ya mola mme taba eno gona mme ke is key and then le mosebetsi wa rona o hlileng re sebetsanang le ona ono ntle go mono e boetse e thusa le rona le kala hore
ka tsena tse re dihlaisitseng tse re rekise ke tla ne ke boela ngatanyana tabeng ya go rekisa mme bile ka dijo tse na le tse sempe ka nnete ya that me se sempe ha go boela ka tseba go rekise ha re rekisa isa boela ke sa betse ke pheta boela ka tseba go re na le trading account re fueng ka malao ke ba boholo e re thusa go hape hore re ne re boela re reke material re puta re boela tsantene se di re bona gona mo ke se re hodisi mokotla o ne go hosane e tla re bua ka taba ya dijo ga be re ya mona re sa e mmuso re se re ya mokotleng ona o bile re tseba hore re ba pedise le gore mme taba ena ya go etsa ditene e re thuse mafapheng ona ka kotlo e bile re boetse nda ne ya re thusa go re ba boloke ba tshegetsehile go sena ditwantswana batho ba le busy we keep them we taba go mesoro ba boloke ba le busy e le go ba hlaise ntho tse bua re ke motho a se ka nana ka go di escape le di e re thusa go mafapheng ona okay net jwale le bontshitse hape le hatetse pele ka taba ya ho etsa policy e leng le ano le le sebetsang ka lona le Lesotho Correctional Service le be lano le phuthetseng data ka bokgutshwanyane fela ba ntse ke tokomane go le ke dumela ka bokgutshwanyane fela e tshwere dintlha di feng tsa mantla ntlha tse go tse tshwereng ke policy na bona di tharo ke taba ya go hirwa ha di ofisi tse tlhaolo wa sona ke taba ya go phamisa mosebetsing promotion ke taba ya go tlosa ofisiri sebakeng se sengwe se buisa se se transfers e buetse tsere tokomane go lwa go e bua ka ba tshwaro bua ka kotlo well-being ya bo treatment ya ba fanyona ke taba se ntlhanle ke tsona taba tse go tse tshwereng ke taba se ne ba ile re thusitseng haholo go yona ke yona ene ya go fela go promote go transfer mo tlo se ka banke ne ke tswang ke office ya commissioner ka mogo wa bitrare fela ha utlwa ka go be le ntwe mo kaidang ka ona tshwane tla me go e sa le ba ena e sa isa hala ba e segeletsa le same office ya commissioner also it segeletsa le mothino ona ya tla me hore a mo ke taba sena transparency ne everything so e re thusa holo mafaphe mona jwale ntle nngwe ileng ya o qetela go hlaha office ena ya hailon data ke ena ya ba tshwaro ba ithipotang bana ba soka ba fumana kahlolo fansa le ka ga chankana ka se batla ile taba e paralysing ditreking ke popa go re fe yona hona se le paralysa ka yona le dintse le sebisa jwa okay ena ke kopa go tle ke khaile taba e me malesona o ile ka ya go di nyawo bile dia teta magotli go bane go sena eng ke ba kopa tle ke khaile le yona ka hore ke taba ena ya re bisa di remote remands okay re thusa ka hore ka lebaka la bosiko ba disebediswa se ka bana human resource ka batho mosebetsi ka bana sebediswa sa makoloi ka bana sebediswa tse di re thusa ka hore re ntse re le se se tlatlhola ba tsona moswakua ha tla me go itla ya le gotleng ka mo matsatsi a 10 mme molao tlola so ba ngahlo mme molao tlola lo go moswakua ya ditsa tlaola ba tsona ha so ba ngahlo ba biswa marinant a be ka mo no for 14 days a tla ka pela mohlompi le ba ka le wa hlanga pela mohlompi ka rona ke la go mohlompi ya ona mo thile ke mo beileng ka mare ne tlola ba tsona ntsa petse ha a boela a tlo mohlompi ya tlola a isa dikopo sentsa ka pela mohlompi yo ngwe mo thusa nga go a tlotla a jwetswa gona dipatiso tse tswa dispolice di se di le ha ka ka nyewe ena ka taba tsena tsa basically tsa taba tse kgolo tsona tse jwale ha re ntse taba ena ya remote remands e re thusa ka hore motho wa go ntse ba go bonana le mohlompi fela a sa tswa ka ga itse tlhola wa tshwaro a ya le gotli kholozi go ya go montsha le gotli ka moga almost every 14 days ke ga rena disebediswa tse ba go ditse le kanye o ha go bolemme go itse e me ya mesebetsi ya gone go ke ya tshireletsego ya motshwarua ya setšhaba sa ntse go se fositse ha ntse a tsamaya ka moisitse go sane o wetse o gotlile dintho tsena di ngata go le tse ka etsala ntse le mona fela jwale a hela gohla gore fela a lo mohlompe ntse ke le teng mohlomong tsa tsinde jwale ha a le ka mali ba ta bona mohlompe screen ba buisa e re safe se le transport yone ne se kwena taba ena ya remote remands ha e felle fela le magotleng e tlo tla boela re thusa go ha rena di screen tseno le mo go no virtual wa buisa na le batho ba
e tlo tla e boele re thusa le go ga ba se tshwarela le dithuto tsena tseo re di buang ka tsona tsena re tlo tla re hloka le go fela teacher e be tloe from distance e gole re ka idea mo teacher e swere motšhini ene mo e leng gona teng ga fana ka dithuto le dingaka ka mokgwa o tshwanang go na le temeng pankele ba le bitswang medicine something but e re thusa gore le ngaka e ka tseba gore consulte motshwaruwa ba sa shebana mahlong e le go tabe ena ya mme ya dirimanse e tlo tla re thusa haholo tabeng tsa ho transporta batho o sa hlokagala so ka nnete le yona e successful di-station tseo re seng re itshwere go tsona ga e soka e dianela kaofela but e tlo tla e dianela ge lemoga jwang e tlo tla re thusa haholo also mme mohlomong re tle re etswe gore back then kapa e seng back then makgotla a na bebuwe pela ditse a tlhabola batshwaro ho no isala jwang empa no ke na go ka sheba go sena le makgotla a batlana le ha kwa ka lekgotla la Mafeteng wa nka se tla go le matshwaro a se Mafeteng ne ntse di bapelana ha di sa bapelana ka lebaka la go se one has to migrate iso se bakeng se se mme taba ena yo ha ne di bapelana e ne sa re sokodisa haholo ga go tlhoke transport e ne e dikoloi mme le go tsa motshwaro mo no mo tlisa mona go no ba bona ha o sa le bonolo ha kalo so it means go tlhoka transport ne di yo ga re na yona so re tlamea re tle re ba itse tla go le batho ka di means tse ding hore re khebe taba eno mme ke yona mo gona re na le mo gona wa remote 3 months okay that jwale mo se le hlaisitse meroho e seng le mengata se le kgona le re le rekise kana Mosotho o e reka jwang meroho yo e bonolo mme Mosotho o ya sentse tla bona batho okay ha re sebetse patala tsa go dijo di loki wa ya o tla fitla re ke kopa dihlo tse 10 tsa cabbage o tla di fuwa di resitwe ya di tla di fuwa di resitwe jwale e be tšhelete e go le tla besentse ya marketing account nyane o re buile jwalo ke mo go sebetsang ka okay ke lebile haholo ntate Pheko le me ba sa bana mohi wa traditional Lesotho re fihlile diletsong ya lenaneo la rona e se le kgoletso ho lekala lena hore ka nnete ga le bona ntse le sebetsa mme re se re iphiletsa ho lona le ba Basotho gore ha LCS e ntse phatlalatso ya hore meroho e teng ha re iponahatseng hore LCS e tsebe ho iphidisa re tloela tabeng ya hore re ne re mmuso ha ona tšhelete ba boetse hape ba ntlafaditse tsela bona ho sebetsa ka hore ba sebedise marangrang le yona ho boloka di-resources tse leng hore ka bona ho hledintse di tse phalisa se letsatsi ha ebe boroko bo monate